den on hama kurimis mi program feshir on me faha calling medaki war hasta do hen on menge rajyen mi aharuga hajja furada na be funga furtama bech hajja furuma medo ane furana henkamu mikama be itur malmata tibe fun on men hissa kollan haas interview kuri onnana kama on show feshir nismani faha kolla fen tudemi hajjajin furaru hama war gina intizam take hamjege none mikan kan emme rangalu kotuge kuri gendemaki date ondogu kandatta ka begen dairuga mikama emme isko hawada hunna mosasa takun ekan kama huri duifasete ko bata tibe fun hama hissa ko mata men nakuga apara hasa be fro ko me utarmen studio wadange hunne me utarmen na ke studio ga me innevi deputy chief officer airports operation division Maldives airports company limited ge ale mushtaq warabuda mata mainge program me komme harkus me hajju wedding me fura mosama di mapa waragina intizam takin e bahuri ham huri ha mosasa take guli gemves me kura waragina masake takin e bahuri me gotunde MACL wane emme bura masake me hajju wedding fura duwasaru kurawa f warat de me haru komme harige ves me fahu tajriba bala waragina kantatake badal kurma waragina kantatake luifase ko denuma waragina kantatake e bakura ko bato me haru me hajju wedding na me hamse sifa intizam takake shukriya aruna hiwani miyaharaki almana varat tafatu varal ehinkala harigi ekama guligin airport situra tayyarita be femihar migil almen astuga airport wadanna mehmanunna fura wadanna passengerunna adi ajinna ebeje warab boda tayyarwan is mi season ki aila be fulum airport wadanna wana season ka wati de miyahar almen mindi hataru flight ajin fura wadanna hataru flight ge tereng yedaki furatama duas furatama flight me 230 hatar be from furadana almen airport terege mindi terminal beeruga ya terminal eterege intizam tamajasa hadi aila be from tibbawayro aila be from na ekiga beeruge terminal beeruge ekeki dimadimaga madu kollawa be from fahuwagutu photonenge ma ebbe konebbe alwada kiuma tibbawana tantan hamajasa faruna hunnan ade den kama tifaha korebi komme hajjaje ka kama wefleg ge aila ge weflum hin bada enwaru ga fudere ka bar bodwana hin to airport ga hama hin regular flights ta sama me hama chief on neruga jaga ge dati kama me kan ka hunno gotun ti weflum hunnani has intizam take me hama chief kama anu samaga kon den emme bodu ekkama ki awne hon hajjaje ge visa ge kan tatta kan ehno to me dia fora eruga ane visa ge intizam hama jehuma me kan kuliyan ko kinetto me visa ge intizam hama chief me hajjajina aldannaani divehi hajina mifar milivigandiye warab odu courier me ammogotiga saudiga almenna malumat libegatu hataru gadiru nuni first gadiyen haru immigration security nuni adi customs clearance madu kurava ekam mifar saudiga hitarikama ekon almenna maale velana international airport ga tibba wagut boarding gate ga tibba wagut ebeflon immigration ga kanta nimigenna ehsa ebeflon saudiya wadanawa kuda hindu kolekatera ebeflon wadanawa den ebeflon ge hotel wadanawar almen ge mihar intizam hamaje pengoto ebeflun luggage wasuna hotel gendeifa eme mi warab bodu dui fase hatake mi wegen mi de astuga ehen ahartagu almen rayetun tahammal kurumundi datitake warab bodu dattake astuga mi fase wegen mi de eme almen warab bodu shukurverim mikama saudi sarkarun adiyo sarkarun kore bi hama minne masakatum mikam mag fahi wegen dia तफात कम कम फरे बतो मे vehicle तपा कुरमा मे फेरी के इंतजाम तक वैसे बोरे हम जे फमे नसंदुर कैरिंग मे हम जस्ताफवा मे फेरी के मे पार्किंग मे फेरी का दतुर कुरवा फरे तो के पार्किंग के वैसे मफा को लेकम के तो इंतजाम तक हम जे फते और मैं दिन आम गोतिगा हाजीना को गिना बेबे फ्लूम वडा नवाती इंतजाम वर बोड़ा हम जस्से आसे को टैक्सी आदि फेरी के दतुर कुरवा बे फ्लूम एम airport teregas taxi datur kurben waki intizam tak mehar hunna hama jassa wasta datur kurben waki route tak achi hama jehi phone nan hama ya kiga ferry ga datur kurba flun nasandura purimatim waki area kon be flun datur kurben intizam tak mehar wane hama jassa mige beenumaki hajin furuam wadanna be flun hajin lui fase koddin be flun airport teregas lui fase kon be flun ge tan wadanna wan jehe magutakum wadanna wen intizam tak hama jassa आमु फसेंजर नूने आमुना कुडकों वॉकिंग एबे फुल ना हम पुरी है जम सुना हम जैसा को
den hama tifaha kurevihin alme sama animi waragatum balamun daka men tamugote den hajj season o ma eki hama waragina musasate ge masekke hama war bobutano hama ituru gen hasagote ge MACL ge ituru hama immigration dehna tomi hajj cooperation ge ituru aviation security command e MACL ge terega security kankam behettu ma kankam ge hama emme zimmadar fara den warad wasi befun ehna togi mi amugote ge hajj wada nawaruga medu munum fishi gostu befun fodere ka kina adaka datur kurava enkamu ane mi security ke kankama mi befonge mi difaseta ka konkala exam tak to mi uto mi selga arrange fun alba mihiri miharo astuga advance kum passenger check in kurai mane ki hajj corporation almanna security hori agency gulige luggage tan heri airport ge check in kurai ehme luggage kantan indi hasabu den adda bahuga hunna ecche non ecche astuga keri kula bara jehen ehme alman ha wara faseve gendana beflum wedwadanna ham screening kurabuma fo etere wadwadanna den immigration rajya immigration kantabu salman innan advance kom eddos kut nimma ehme e huriha dui faseta ke dewa ham haji wadanna got boarding gate wadwadanna ama itanun saudi immigration nimigenda new maffa hoy beflum departure hall ga tibba den flight gadiya flight arawadanna वर्गीन इंतजाम तक मे हम लोग फसे कुरुम के गोतम ने हम जस सफल तो लेकिन हम गोते मे वागुत तक के वर्गीन वागुत तक मे फुरा मे हाजे इनवेस अदे गे इतुरो मे आइला मेंबर उनवेस एयरपोर्ट ग थिब्बा वागुत तक मे इतुरो मे कमक मे समाल कन देन इरुषा दन्या मुन कोन कमक तो MACL ग फरातुन हास गोते ग समाल कन देवा और मन दन्नवाने अने एयरपोर्ट तरेग तिब्बा वारो बोर्डंग एक क्राउड वेगिंग एक तंकोलेगनु तिब्बा आइलाग वाकी वाकी बेफुलना को फोटो स्निंग वेन गाल में इंसम मजसा फोना एमे वाकी वाकिंग एक दिमा दिमाग को माडु कोबिस अने विफसे हकों हाजी अवा एतरे वदे वेन गोते हद्दवाल दे भाषे इनमें बेरुग एकीग तिब्बमुग बदलुग हम वाकी वाकिंग अवा विफसे हकों दे वेन गोते हेत अदरन उम्मीद के समा मे हर हज्जाजी में मे दतर फतोर कंदते MACL ते हम जस्सा दे वफा ane mi kantat hama war smooth ko engato wi ha sangala ka hama intizam ta mi kai kiga kuriya dana kamadeng ane staffunge maseketta detto mi kamugo war buruko kannenge tibe funge staffung wolwane ane kinata tibe funge overall arrangements ta mi mi ekol hama chief of the MACL almenge masekka fetije mige eta duwa hekkuren asso mi kantaka ai saudi ge mi ehi tarikama eke government mi puran fresh masekatu ga almenge boarding gate ta tayyar kuruma immigration counter be from benum fulwa ga setup heduma almenge huriha airport ge stakeholder un ekiga eta bar meeting take bevi traffic adi muwazzafun adi passenger unna adi itura hajinge kantatta kuriya gendana ben almenge wara boda plan kurafwan the almenge muwazzafun tibbawana beruga huriha area ek almenge security side gu beflon tibbawana adi ege ituran almenge hama terminal tawga masake kurawa horiha beflon tibbawana mi kama war bodan hamiyat kan digen mi emma muhimu kama balayan almenge mi obutu mi horiha ganda emme mi hatar flight furun e almenge hama emme muhimma ek antam mi wagutan man asse te am gotega me ade me hajjo wedding ge furuma ekkon hama hen tantana datur kurawa faratoges me furum ge kankan e bur hama scheduled flight tages e bur me kon goteka to e be furum ge amalta bahatwa me alma mihar hama almenge stakeholder unna misala ka seaplane datur ful kurawa be furum domestic airline takum wadana international terminal be no ful kurawa farata e be furum mina waki area en alma hama jassa haji na waki area em haji wedu wadana on waki dimalaku normal amu komme datur ful kurawa passenger wadana on waki dimalaku em ebe fulna datin wana intizam ta karma kam gasunna hama jassa ade almen ummid kuringa to tibe flunga mi operation wara ama oman kama akuga hama kuriya gos hatar flight wes furwad wige dana kama de hajjaji na wapur hajja kar almen ede MACL dong almen komme mahegge sama mi ti komme harges mi hajja mahti wa tayyari ta kadi aharakun aharaka ehno to hajjaji na loi fase kodden matta kura masake ta almen sar boda pada ganne inge to nimmalum kuri fa kolam ben furwa wes itu kame betto alun sama MS कमिक तो तो देखनी हाजी न मब्रूर हज के तो MACL का नाम गया उन आमिल नाम दिन अरुण हम मिफार फाह पूरा मिफार की तफातो हरन अरुण ए सऊदी के इमिग्रेशन का कंत हम जही गन दिउ ए असाजी न लिबी गन देवारा दुई फसे कना हकीकत ए हिंग हर तो गवर्नमेंट हम
දත්ත දිමාවේ සෞදි මඩු කරවා මඩු කරවා එහෙනම් ඒ හුරි හාකම හැම ජයගෙන් දියුම් එයි හැම මම දන්නවා නහම වර තෆාත් කොන් අල්මන්න වර හින්හම ජෙහෙ කම කේස් එහෙනම් එකම වරබඩ ශුක්‍ර වෙරන් අල්මස් අත් පරපට ශුක්‍රයන් ගේතොත් හිස්සා කරවේ මාලුමාතක දෙන් අල්මන්න අහම යගෙන් කරවේ කොමේ ෆාරිගෙස් මේ හජ්ජු වෙරින් ෆුරා මුසම දිමාකෝ දී එම්බුරි වඩන්න වරුගෙස් වරගෙන ඉන්තිසාම් තකෙන් හම් තිබේ ෆලුන් එබහු මේ इंतजाम तक हम जसवा में उन्होंने MACL के तेरे में अदे मेगे तो हम हुरिहा स्टेक होल्डर में मसके कुरवा गुट हुरिहा एजेंसी तक एक बार गुड़ी के में कुरवे मसके तक गेसाव में कामयाब कमा एकीगा ने एहा फसे को में हुरिहा इंतजाम तक बस में हम चेक में मेगे कुरी यार तक बलाफे यामो हम गैस बिहार ऐसे यामो वर बोर्ड ते कुरियर तक के बहुरी लिबा में हज वेरे ने दतुर गे कंकम गया में इंतजाम तक हम जैसे गया आदि मेगे तो में सऊदी अगस्त में उड़े उड़ मुका बस वर गिना गई फसे तक के बोल हम जे एक मुसता गुली नेता एक हम देंती वर बुरकोल मुस्ति दे बहुत कुल हम वर बड़ शुक्र अदा करेंगे तो हम भी हम उम्मीद करें आने हज जमर वडान नवारो कंकं इंतजाम है को तुम भाग दक्कल MACL दा इंटरव्यू on menna ani kuriye gendeve kama ege to mi ani amuga kuriya ehme ani bar boda shukura da ko menna studio ko hede ko de ut ko shukura